kgaolo ya Afrika e gwetlhiwa go nonotsha tirisano ya yone go lwantsha borukhutlhi jwa botlhole. Go tsa metshameko le tsile tebogo a fetela kwa se ka makgolakganyeng a lebelo la 200 meters. Lenselo ke la gago segonko tla re nela tsa metshameko ha re ntse re tsweletse sentle moyeng wa rona ka puo ya diatla be tshong ka mogela a bo o di amogele. Pe ntlha ya reta utuna Dumaboko o kgothaditse baithuti go nna le maitshwaro le setho tse di letlelesegang mo dikolong le mo setšhabeng a tlatsa ka gore tlotlo le bopeletelele ke dingwe tse ba tshwanetseng ba nna natso ba ba ipela ka tsone ba itsa mo go teng tshukudu go logobe go isiwa ke ngwana. Dumaboko o buile se morago ga go etela sekolo se se golane sa Donga kwa toropong ya Francistown go lekola bana ba sekolo seo le go ba rotloetsa go tlhagafalela thuto a re baithuti ba tshwanetse ba tsaya tshwetso ka se ba batlang go nna sone ba sa le bannye mme ebile ba nne le tumelo ya gore ba ka kgona go atlega mo go se ba se lorang. Dumaboko a dumela thata tota mo go ithuteng ga bana ke ka mong a neng a utlolola letsogo go abela sekolo seo dibuka di ka tshwara 2,000 tse a laetseng gore di tla goroswa ke mopalamente wa kgaolo mo nakong e sa ediseng pelo. Dumaboko o ne a le kwa Francistown kwa neng a ile go bula semmuso moepo o mošwa wa Tataki kwa Matseloje. You must decide now what you want to be when you finish your education. If you decide to become a lawyer, once you've made that decision, you must then stop saying, I want to become a lawyer. You must tell yourself, I am a lawyer. After you've decided what you are, start working very hard. Read, study, discipline yourself. Listen to the teachers, work with each other. Don't get angry at each other. Don't get impatient with each other. Be respectful of each other and compassionate towards each other. Then we build a better society if we do this. Go bolela fa borukhutlhi jwa tiriso ya botlhole kgotsa chemical terrorism mo mafatsheng bo golela pele mme seo se tla ba mafatshe a kgaolo ya Afrika go tlhomamisa gore ba ipaakantse ka go rotloetsa tirisano ya bone go lwantsha mohuta o wa borukhutlhi. Se se logile kwa phuthegong ya lekgotla la sepodisi sa mafatshe la Interpol e ngwakile mafatshe a le 11 go tswa mo kgaolong ya Afrika ke letleletswe Somolekae wa Bega. Phutego ya mafatshe ya Global Congress e simolotse ka ngwaga wa 2018 ka fa tlase ga lekgotla la Interpol morago ga gore mafatshe a G7 a tsibose ka tiriso botlhaswa ya botlhole go dira dibetsa tsa molao wa kgailo mo mafatsheng mangwe. Mo maitekong a go ipaakanyetsa go tlhagoga ga mefuta eo ya borukhutlhi mafatshe a Afrika a dirisa mananeo a go amogana kitso le botsipa a tshwana le a peer-to-peer exchange a fa mafatshe a sebaka tsa go tla ka methale ya go lwantsha borukhutlhi ka tiriso ya botlhole. Evolution of chemical and explosive terrorism threats, notably driven by the growing sophistication of non-state actors and the illicit cross-border trafficking. Borukhutlhi jwa tiriso ya botlhole bo golela pele mme seo se raya gore re tshwaragane go lwantsha borukhutlhi jwa mofuta o. Dikgang tsa borukhutlhi jwa di tswelela ka go thatafalela pele mme tirisanyo ya rona e botlhokwa fela thata. It is essential that we come together to counter these emerging threats. Global Congress has since matured into a multi-sectorial network of 2,000 chemical security experts who work together. Phutego ya rona e godile re na le baitsanape ba mogama wa botlhole ba feta 2,000 ba re dirisana. Global Congress enables members to build relationships, exchange expertise, share important information on emerging threats and innovative best practices, and ultimately enhance capabilities.
So this regional peer-to-peer exchange pilot initiative is a milestone. E re ka maranyane a setšha AI a nama le mafatshe go kailwe fa go na le kgonagalo ya gore dilalome di dirise maranyane ao go anamisa borukutli jwa tiriso ya botlhole. We are all aware that terrorists can use certain chemicals found in everyday products to make explosives or toxic weapons. It is therefore imperative for governments and non-state actors. Re ka lemoga gore dilalome di kgona go dirisa botlhole mo dilong tse re di dirisang tsatsi le letsatsi kgotsa tse di tlwaelesegileng go dira dibetsa tse di borai, mme jaanong go botlhokwa gore mafatshe a tlhomamise pabalesego ebile a tsibogele tiriso ya maranyane, which is aimed at strengthening regional networks and increasing awareness on emerging technologies, including artificial intelligence and the impact on chemical security. Mo maletseng a mararo a phuthego ya Interpol baitsanape ba tshireletso ba solofetse go tsenya leitlho mo go tseneletseng mo dikgwetlhong tse di amang kgaolo ya Aforika ka maiteko a go tlhomamisa fa tiriso ya botlhole e le babalesegileng. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Tona le phata la dikgaolo le tsa ngwao re ke tlhalefile motshego go itlhile khansele ya Bokone Bophirima go tswa ka methale e mesha e tlhabologileng ya go itirela letseno, mme ka jalo go fokotsa go ikaega thata ka puso. Re motshego buile se fana a buisa khansele ya Bokone Bophirima kwa Maung kwa kopileng khansele e go dira seo ka ba ipaakantse go tlhatlosa motse wa Maung go nna toropo. Maranyane sa Makata wa bega. Ramosego a re go ikgolaganya le makalana a tshwana le la Botswana Stock Exchange go botlhokwa, mme ebile le kgatelopele ya go aga toropo e sa kgotlakgotlaneng le tikologo e motse wa Maung go elediwang go nna yone. The intention of the government is to roll out this initiative to other local authorities. Maikaelelo a puso ke go isa thulaganyo e go dikhanseleng tse dingwe gore ba nne le tshono ya go itirela letseno, mme ba nne le bokgoni jwa go itirela ditlhabololo mo dikgaolong tsa bone ka madi a bone a ba itirelang. Jurisdictions through innovative and sustainable funding. Lekalana la Botswana Stock Exchange le itsisitse makhanselara ka metlhale e farologaneng ya go bona madi mo mebarakeng ya diabe. Our job is really to be technical partners. We are merely here to suggest. Tiro ya rona ke go lefa bogakolodi, re ntsha megopolo le go supa ditshono tse le nang le tsone, mme kwa bofelelong boikgethelo ke jwa lona, mme re tla tswelela re ntse re le teng go le ema nokeng. Technically to support them with whichever option they've selected. Makhanselara ba amogetse mogopolo o, mme ba ka ya fa ba tlhoka go ithuta pele ka mekgwa ya go gweba mo mebarakeng ya madi. Ke dumela le yone ta ene e ka re tisetsa madi ha re ka leka re le khansele ra bona gore le ba stock exchange re tshwaragane le bone ba kgona go kakanya le ba na le madi gore re kgona go itirela madi re le khansele. Sone seemo sa gona ja se dira gore re se ka rana diphele thata mo puso kgotsa mo ministry wa local government gore nyame ba re betela tsela le rona ba le gore mongwe no re dumile gore director tsa company ra itse ra sa kopana re tsore le bakae re bua le bomang ke tsa gore a gona o ka gana ka re ke bone pa go ga bone city council ba bua da ba itumela ka bone gore a tsana ba kopana le bone go ba bisa le rona mongwe mo na kwetla e tare mongwe ba sa ba itebaganya le rona sente re dumana sa re le memorandum of understanding di khatta tsara go pele se ta dira gore tseke Lekalana la Botswana Stock Exchange le setse le dirile tumelano ya go dirisana le khansele ya toropo ya Gaborone go itataisa gore e kgone go dirisa sebaka se se leng teng sa go dira madi mo mebarakeng wa dihabe. Go ya ka lekalana leo, maikaelelo a bone ke go gokagana le dikhansele tse dingwe go ralala lefatshe leno. Maranyane sa Makata, BTV News, Maung. E re jaaka phetogo ya loapi tsweletse ka go ama mafatshe ka go farologana go mamading a motho mongwe le mongwe go ema ka dinao go bona gore go fokotsa jang seemo sa go kgotlela tikologo. Ngwe ya dirisiwa tse di dirisiwang thata mme ebile ka nako dingwe e sa latlhiwe sentle ke pampiri. Ke ka moo ba mokgatlho wa Tirontle Trust kwa gantsi ba boneng go le maleba go fetola pampiri go dira legong. A re utlwe Lesego Mokwaisi.
ba mokgatlho wa Tirontle Trust ba bontsi jwa bone e leng bomme ba ba itshetsang ka diatla ka ba sa dire gope ba ne ba tswa ka leano le ka lone ba ka dirang letseno la go itshetsa mme gape ba somarela tikologo ba ne ba simolola lenaneo le ka lone ba dirang dikgong ka pampiri mme ba rekisa bontlha bongwe bo ba itirisetla sephatlho se sengwe ka ba ne ba lemoga fa ba tsamaya sekgelenyana go batla dikgong ka ebile bontsi jwa bone e le bomme ba ba dirisang molelo wa leiso go apaya. Re ne re bone gore bomme ke batho ba ba rwalelang kgakala mme ra bo re tla ka bogopolono wa gore dipampiri di tletse gongwe le gongwe a ya kae pampiri tletse gongwe le gongwe ke re sa di phuthe ra bo re dira di-paper bricks jaaka o di bona gone jaanong abo ba letlo wa trust abo ba re thusa ka gore rekela di-moldara tsone diforomo emma ra bo re simolla re souka ka gore nna ne ke lema ga ke sena go lema ke sena go photha dinawa ne ke tisa one matlhare ao ga re sena go souka ra tsenya mo mashineng wa bona gore dinawa ke tse di a bonalatse go dira legong la rona thata jaanong bomme abo ba bona gore nyame go mo go ka re berekela ga ba phakela ba go tsanyana mo lwapeng ba direla bana motogo before ba ya sekolo. E re ka Tirontle Trust ba ne jaanong ba lemoga botlhokwa jwa dikgong tsa bone tsa pampiri ba ne ba tsena go diofising tsa puso ka gorologana ba ipapatsa mme ba ka ya fa khansele le yone e ne ba amogela ka diatla tsoopedi. Mme go heletse ebile re ile go presenta ko ka baka e primary re ba apela pizza 20 kg metse within 15 minutes ke ha metsa bela gape ne re laleditse le ba environment both council and central government. Me ba ruruhaditse gore ga gona le haele sepe se se ka dirang gore se ka ba go kgotlhalla kana bone bo ba tla bong ba e dirisa mme gape go apaka ka paper brick ga gona molora ga gona dithuthubulo tse di tlhalang re di bona di tletsetletseja mme le bone ba ne ba lebogela mogopolo gore tota go ka ba thusa haele gore council ka dumela gore re dirise dipampiri mme ka baka ya primary e tsere tshwetso gore ke one e tla simololang this term go dirisa dikgong re emetse mokwalo hela mme ka bonomo ba re boleletse gore le modula stilo wa council re shene ke badile re na ra ya go ena ra go ipega re le bomme ko ofising ya gagwe. Ba Tirontle ba kopile maphata a puso ka gorologana go ba thusa ka dipampiri tse di dirisitsweng ka mo sebakeng seno ba thusiwa ke ba dibanka tsa FNB le Bank Gaborone ka dipampiri ba re ba tlhokana le thotloetso go tswa mo batswaneng go rala lehatshe leno le makalana a ikemetseng ka nosi le sego mokwaisi BTV News gantsi. wa tshosantso le bedi gantsa Botswana Television a re gatele pele moitseanape wa booki jwa kankere le malwetse a tlhokomelang lobaka Dr. Norman Swart a re go tshwanetse ga nna le molao o nogileng o tla nayang balwetse ba ba tlhokomelwang kwa bokhutlong jwa matshelo a bone bokgoni jwa go tsaya ditshwetso ka gore ba tlhokomelwa jang go dira gore go nne motlhofo mo malapeng a bone le go ba letla go nna le seriti mo malatsing a bone a bofelo o bile se mo puisanong e neng e tshwaretswe mo Gaborone ka Mantaga e neng e bua ka thulaganyo ya go tlhokomela batho ba ba kwa bokhutlong jwa matshelo a bone Tsholofelo Tombale wa pega mo thutopuisanong e go na ga gatelelo fa dikeletso tsa balwetsi tebang le tlhokomelo ya bone kwa bofelong jwa matshelo a bone e le botlhokwa fela thata mme ebile e le tshwanelo e tshwanetseng ya rurihadiwa mo molaong. An advance directive is a broader term encompassing both a living will and a durable power of attorney. Mokwalo wa taelo kana advance directive ke mokwalo wa dikeletso tsa molwetsi le o hilweng tetla ya go muelela. Motho yo ke ena a tla bong a tsaya ditshwetso ha molwetsi a setse a sa kgone. Mekwalo e tlhomamisa gore dikeletso tsa molwetsi di a tlotliwa. Those challenges and conflicts are decreased. We need awareness on this advanced directives. How are we going to assist our people to die with dignity? It's very important. You need to lobby. We need to lobby the religious leaders. We need to lobby. Re tlhoka go itse ka ditaelo tseo gore tle re kgone go di buelela le gore di kgone go tsenngwa mo molaong ke palamente. Se se tla letla batho ba re ba ratang go tlhokafala bana le seriti. It's important to actually lobby all these groups so that we know. And then, take it through parliament. Obviously, that's a process. But you need to raise awareness. Botlhokwa jwa go sedila maikutlo a masika le ba lelwapa la balwetsi le jona jwa gatelelo.
The professional help that's given is also a safe space. So that has to be something that they... Thuso e re hang e ne le batho sebaka sa go bua ka tse di ba amang ke yone mang wa tiro ya go sedila maikutlo ka jalo ga se sengwe se mongwe le mongwe a ka se dirang. Professional. It just cannot be done as and when by anyone. Have that support even from the social workers, everything you need. Re na le ditsompelo tsotlhe tsa go thusa molwetse fa a tla kwa bokhutlong ja botshelo le bomma boipelego ba bereka le rona seo se botlhokwa fa o le molwetse bomma boipelego ga ba thusa molwetse a le nosi le lona ba le nnang le ene le tlhoka go silolwa maikutlo gore le kgone go itebaganya le se se diragalang. And we have to prepare ourselves for it. Tshologelo e ne ya nna gore kwa pheletsong dipuisano tsa motlhale o di tsibosa setšhaba ka tsotlhe tse di amang tlhokomelo ya batho ba ba tshelang ka malwetse a a senang kalafi. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Moparlamente wa kgaolo ya Gaborone South re Nelson Ramaotwana o rihaleditse banne ba Old Naledi gore le fantse lefatshe le banywe ke kgwetlho sa itshulelo e sa iketlang puso e bereka ka thata go araba matlhoko a bone o buile se kwa phuthegong ya kgotla kwa Old Naledi ka mosupologo kwa banne ba neng ba lela ka seemo sa botsogo le bodiredi kwa kgaolong eo a re utlwe go rata Moranyane. Old Naledi ke nngwe ya mafelo a ntlha go thibelelwa teng mo toropong ya Gaborone ebile e le bontlha bongwe jwa ditso tsa Gaborone le fa go ntse jalo go santse go na le dikgwetlho fa banni ba itekodisa mo parlamento a kgaolo ya bone ba tlhalosa fa ba sa kgotsofalele ditirelo le ditlamelo tsa botsogo mo kgaolong ya bone. Ke na le ngongwe ka gore o tla go ngwe le molwetsi ke ipuelele ke buelele botsadi jo go te o tla go tsaya BP tsatsi le letsatsi BP ya gago e sala o lesege ha o tla o itlhela morahi o le kana o yang kwa ngakeng nna yo ke tsileng go tsaya BP ke boela lwapeng a be go te ke fulela ene go itlhela morahi o yang kwa ngakeng o helela ba ga tshune ke kopa gore nka ngwe se mo se sentseng jalo ha o le molwetsi wa kwa tleliniking kwana o itse gore ha o tsena ga o bone thuso bone batho ba ke ba re thusa ba tleliniki ya rona e bereka 24 hours mme ga e bereke 24 hours ba robala ke batla gore mokhanselara re a kere moratorop a e tsetsi e kganyeo na le yone problem ya shortage of staff e leng gore itse ke mongwe le mongwe re na le go tlhoka tsone ditamelo tse e leng gore re tshwanela ke gore re le thuse ka tsone especially di BP machine o ithelele gore di BP machine tsa rona di tetse ko officing kwa di bata go ba ka ngwe so gore a gone gore o ithela e le ngwe hela keletso ke gone gore gongwe ba batang go tsa di gatekeng di BP ba go tsa treatment gongwe re ka ba thusa ka bonako ba tsamaya mme o ithelele gore ga re kgone ka ntateng ya gone gore o ithelele gore ga re na bona batho ba bantsi ba bakalo ba e leng gore ba ka thusa mo dikganyeng tseo le fa gone itsholelwa lefatshe le bano ke dikgwetlho puso e ikemiseditse go netefatsa fa ditlamelo le ditirelo tse batswana ba di solofetseng di sa kgoreletsege mme dira ka bogotlhe go tlhomamisa fa seemo sa itsholelo se tokafala go na le seemo mira se rarabolla ka gore ja ka le bona tautuna le mothusi wa gago ba ntse ba tsamale hatsi ba bata ba goebi kana di investора ka gore ya no re bata gore re ntshe itshulelo ya rona mo go ikageng ka ditemane ya no go ra tswakanya ya nong ka bo energy ana bo solar power ra tswakanya ka tse dingwe tse ile gore re tsena mo timothuong nngwe ya dikgang tse di supileng fa di tshwentse banni gape ke le tlhoko la ditiro mme fela Rre Ramaotwana o tlhalositse fa go tlhama ditiro e le mangwe a maikemisetso a puso a beileng pele go rata Moranyane BTV News Gaborone. Moeteledipele wa lekala la business Botswana Rre Neonwa kwa re ba kgothaditswe ke dipuisano tsa bošweng le puso gore e ikemiseditse go dira le bone go godisa mogama wa kgwebo o na bua se kwa phuthegong ya bo 51 ya business Botswana maabane mono Gaborone Solofelo Tombale wa bega
go dira gore go nne bonolo go tlhama dikgwebo le go tlhoma dikgwebo tse dikgolo mo Botswana e ntse le kgwetlho mo dingwageng tse dintsi tse di fetileng. Kgwetlho ya dibui kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya lekalana la Business Botswana di reng e gakaditswe ke go palelwa ga puso mo dingwageng di le mmalwa tse di fetileng go buisana le mohama o ikemetseng ka gore ke melawana efe e e tlhokegang go e tshegetsa. Disappointingly, we are going towards the end of our 6th year without having a deliberate high-level consultation. Ka maswabi re ya kwa bokhutlong jwa ngwaga wa rona wa borataro re sena bokopano jwa maemo a kwa godimo le puso ya Botswana bo re ka bo dirisang go thusana go tsamaisa itsholelo eno. And thresh out and contest ideas on how we can help one another in terms of driving this economy. Ke seemo se Business Botswana e reng se tokafetse bosheng jana. Over the last 2 weeks, I have been made to understand that we've had at least 7 or 8 sub-HLCC sectorial meetings, and which is definitely... Mo dibekeng tse pedi tse di fetileng, re ne ra nna le bokopano bo bo supa kgotsa boroba bobedi go bua ka mehama e e farologaneng ya kgwebo mo go itumedisang. Ka go nna fa e sa le puso e ntšha e tsena, re ne ra kopana go ka nna gabedi. Ke boleletse gore go tla nna le tse dingwe go ya pele. Is good. And I have been reliably informed that there are more engagements that will be happening in the next few weeks. Plan and utilize me well. And I plan to empower you the highest not expected by anyone. First, not expected by yourselves, not expected. Dirisang ofisi ya me sentle. Ga le ka dira jalo ke tla le thusa. Ke tla thusa dikgwebo tsa lona gore di gole. Ga re ganetsane. Puso kgatlhanong le mohama o ikemetseng nya. Re tlhoka gore bana le seabe botlhe ba utlwane. Versus private versus government. No, in the medley, it has to be all the players in unity. Le fa bagwebi ba ne ba supa fa ba tshwenyegile ka mathata a lebaneng itsholelo a go fokotsega ga thekiso ya ditaemane ba ne ba supa ga ba tiisa moko ke go bo go na le sebaka sa peeletso mo go epeng ditswamong tse dingwe jaaka kopore le mo madirilong a temo. Solofela Tombale, BTV News, Gaborone. Wa tshuyanong re lebetsa mafatshe a sele kwa lefatsheng la Malawi go letse go simolotse go bala ga ditalama morago ga ditlhopho tsa botautona bo parlamente le dikhansele. Ditlhopho tse bogolo jang tsa botautona di ne di le mašetla mme fa go sa nne le mofenyi yo fetang 50% di ka nna tsa boeletswa mo malatsing a le 30. Batlhophi ba ne ba lebanwe ke go tlhopha magareng ga tautona Lazarus Chakwera yo dingwaga tse 70 le bontlhopheng ba bangwe ba le 16 go balela tautona wa pele Peter Mutharika. Chakwera le Mutharika ba kile ba gaisana gape ka ditlhopho tsa 2019 mme Chakwera a fenya poeletso ya 2020. Mofenyi o solofetseng go tla rarabolla ditlhwatlhwa tse di golelang pele le tlhaelo ya lookwane tse di apereng lefatshe leo la Malawi. Go se gonkwe go neela tsa metshameko. Go leboge o lebile mme ke re madume we sotlhe yo fano ke go sonkwe yo ke tlabeng ke gonela dikgang tsa metshameko e letsa in context mme ke gore letlhe a re tsene mo go tsone re simolola ka re go kwa pele. Sekgantshwane sa lebelo la 200 meters le Tebogo o fentse lebelo la gagwe la 200 meters kwa dikgaisanong tse di tsweletseng tsa World Athletics Champions kwa Tokyo, Japan go fetela kwa seka makgaolakganyeng a kgaisano e letsile yo neng a taboga mole 9 o feditse lebelo le mo nakong ya 20.18 seconds fa pele ga Xavi Mojak wa Netherlands yo ena feditse mo nakong ya 20.35 seconds fa Tuwa Uzawa wa Japan ene a dule mo maemong a boraro ka nako ya 20.46 seconds. Re sa le fo batabogi ba di hurdles ke Morena Tisang le Victor Ntweng ba reteletswe ke go fetela kwa seka makgaolakganyeng morago ga go fetsa mabelo a 400 meters hurdles mo maemong a bosupa la bofera bobedi ka tatelano. Madua a ra gore go phadisana ga bone kwa kgetsanong eo go felela gone fa.
le fa re tswelela dipaakanyo tsa go šafatsa lebala la setšhaba di tsweletse sentle morago ga gore le tswalwe ka kgwedi ya Phukwi go baakanyetsa kgaisano ya mafatshe ya mabelo a neeletsano ke gore World Athletics Relays e tla bong e tshegeditswe mo Gaborone ngwaga o tlang a jaanong re utlwa dintlha ka tshegofatso badubi. Mogolwane wa tsa ipapatso kwa lekgotleng le le okametseng metshameko mono gae la BNC Anderson Lisana a re morago ga gore lebala la metshameko la setšhaba le tswalwe ba ne ba thapa mogakolodi wa tsa dikago go dupa le go nopola tse di tlhokang go dirwa ka jaana maikaelelo e ne e se go baakanya lebala lothe. Mme mo bogompiekong our phased approach e baakanya yalo the track e leng gore go tabogelwa mo go yone o ta gopola gore re ne re ya ga ka April wa ngwago re ne re baakanyetsa jalo mabelo a rona a Golden Grand Prix e leng gore re ne re ana hostilwe ka April mme re ne re baakanya go le dipula re tabogile le bye mme anong track ya rona ya supa gore ko tase e tshwere metsi where there is a black layer mme mo bogompiekong re ne ra hela re tsa tshwetso ya gore the whole of the black layer re go yentsha jaaka mokwalo wa rona o no supa gone gore re e baakanyetse gore e te kgone gore e kokomele on the platform e solid e ko tase mo bogompiekong e ne e supa hela gore e tseneletswe ke metsi ebile ga ya kokomela ka go tlhokagalang ka teng. E ne ya re bošeng ba lekgotla le le tsamaisang mabelo lehatshe ka bophara la World Athletics ba etela mono Gaborone go sekaseka seemo sa lebala go bona gore a se mo maemong a nametsang go tshegetsa kgaisano ya Gaborone 2026 World Relays e tabeng e tshegeditswe e le lantha mono gae kgwedi ya motsheganong e thola gabedi go tsena e le gararo ngwaga o tang. O ta gopola gore se sengwe se re se dirile mo dikagong tse ke dipone tsa rona re okeditse ka ha ileng gore di bonesa ka teng ka gore ba World Athletics na ba supa gore ba thoka jalo 2000 lakhs for gore in case our event is hosted at night or it drives into the night e be khona gore re bonese ka ha go thokagalang ka teng gore ba bega dikganja ka lona di camera tsa lona di kgone go bona sente bone ba tabogi ba kgone go taboga ba lebile sente ba bona sente go le motshegare ele ka lebaka la dipone tsa 2000 lakhs. Sologelo ke gore dipaakanyo tse di dirwang mo lebaleng di tebokhutong ka kgwedi ya Phatwe monongwaga gore lebala le rolele barulaganyi ba kgaisano ya World Relays go tswelela ka go baakanyetsa kgaisano. Tshegofatso badubi BTV Sport Gaborone. Fa jaanong re garela dikgang tsa metshameko Constance Kuswane wa BDF Table Tennis Club o fentse Selibongile 6 lene e le wa BDF Table Tennis Club ka disete tse nne go lefela go kwadisa phenyo ya gagwe ya bobedi go tlhatlogela mo maemong a boraro a loko ya Phoenix Assurance Botswana. Motshameko o no tshwaretswe kwa ntlong le halala ya babusi mono Gaborone maapane a rutlwe tshepo ke himile. Magarebe bao ba simotse motshameko ba supa botlhe ba tsomana le phenyo fela Kuswane a ntsha thogo go fenya setantla ka 11-7. Kuswane a tswelela ka tshameko e ntle e ne e se godisa 6 mo seteng ya bobedi mme a phamola seteo ka 11-4. 6 a tla itumile molomo wa tlase mo seteng ya boraro a tla batla go busa sete kwa morago ba tswelela ka go itana ka noga yutlwa fela maitemogelo ga Kuswane a mo thusa go fenya seteo ka 12-10. Kuswana ska tlhola re ka moso mo seteng ya bone a garela phenyo ya gagwe a gapa sete eo ka 11-7 go fenya motshameko ka kakaretso ka disete tse nne go lefela. Ke itumetse hela thata because maloba ka Saturday ha ke a simolla sentle league ne le gone ke simolola so ne ke sa simolla sentle so ne ka tsamaya ka baakanya diphoso tsa me yanong ga supagala gore tota ke boetse yanong mo league ke ba tshameka botoka go pele. Okay. Ke teammate ya ka obviously ke a itse gore o tshameka yang so ne ke leka my level best gore ke ska ka motshamekisa game e ke itse gore like strength fa gago so ke tshameka ka strategy ke ska ntse le tena ke le it was actually a good start so yeah I know where to go and fix firstly I had ga ke a simolla sentle mme ke itse fa ke yang go bankanya teng go bo re samekela setlhopha se le sengwe o na itse makwa a me mme a berekela mo one go fenya motshameko. She knows my weaknesses and she was working on them and I wasn't really attacking but I'm an attacker. I'm an offensive player. Maduong a mangwe a borre Tshireletso Samuel wa BDF Table Tennis Club o biditse moatlhodi bakadi wa Phakaland Table Tennis Club ka disete tse nne go tse pedi fa ka go bomme tshepiso re ba tenwang Habe Table Tennis Club a faphile tsholofelo ga o kgalemelo wa Smash Maniacs ka disete tse nne go ile nngwe. Tshepo ke himile
PTV Sport Gaborone. fa re leba tsa leki ya FNB Premiership setlhopha sa Jwaneng Galaxy se tla bo se lebile go boela kwa setlhoeng sa loko jaaka se tla bo sa amogetse sa Extension Gunners kwa lebaneng la Galaxy ka moso mo nakong eno setlhopha sa Galaxy se kokoantse dintlha di le 10 go tswa mo metshamekong e le mene e mo go yone ba fentseng e le meraro le go kwadisa maleka a nno setlhopha sa Gunners mo letlhakore le lengwe se mo maemong a bofere bongwe ka dintlha tse 4 morago ga go kwadisa phenyo e le nngwe go tshameka maleka gangwe le ditatlhegelo tse 2 me gore lo di wela ka tselentseng jalo re khantsa motshameko tsana go eno boetso a re bora kopana kgatijana kana kwa bone ja ke tlabe ke boa ke go dinela gape ka puo ya Seesimane ke re wetso o di bile sa moka o emesentle go tselisa in context hano ha mo BTV News Channel tswelela o ntse re kantse tlhola sentle. Go thata baithuti go nna le maitshwaro le setho tse di letlelesegang mo dikolong le mo setšhabeng. Kgaolo ya Aforika e kgwetlhiwa go nonotsha tirisanyo ya yone go lwantsha borukgutlhi jwa botlhole. Mo go tsa metshameko Letsile Tebogo a fetela kwa sekamakgaolakgang a lebelo la 200 meters. Wetso tseo le tse dingwe ka nako ya bona thulaganyo ya Ion Sadik ya latela. Up in this edition of Ion Sadik.